Santri lambek dari saking tawadhu'un ke kiai nih, dari saking atoron ke kiai nih, santri lambek. Kula andi guru fikih di bin ki ning Paiton. Asma nami Nabi tak kali Pak Ustadz Mudawwir. Ustadz Mudawwir kento cara naselah. Kento soko se kanan sabe tempel lagi dek ka pokang se kiri. Tres santri kadang katanya tak aju sepo nih kapon. Ajunan mi Nabi alengki mak kak dinto pade se kanan mak petal pe aki ka pokang se kacer. Ki ini lambok mun lengki ngari ya. Allah, nih keteruskan nih kan, pulpen apa nih kak? Pas ibri benang, beri bulan aja beri benang. Pulpen kan tuh ajunan tako elang yang kima ibri benang. Tak pas berdebu, lambek ke ini pulpennya ibri benang. Nih kak, oning gitu. Minabi ke entolakar tunduk dalam semua hal karena tak langkong para rabu kiai benyai benih tak toman ngajari coba. Ini gini bentar. Bade sih ngajari coba bade. Sopo. Mangkan kan raja tolan nah kan sampai berdebu man ta'adza minhu ustaduhu ubtuliya bi salati baliyat siapa orang sekuruna sampai sakien kala benteng kana murid maka murid senyakit eng kana guruna jadi ya maka ku laku bakal diberi telok musibah nomor setong kalla lisanuhu tompol le sana tak paju ke masyarakat wa nasiya ma hafidhah kalau pai ke ilmu tak kira manfaat wa khifa min su'il khatimah eko bateraki mate su'ul khatimah yakhruju minad dunya bi ghairi iman. Allahu Akbar. Ingat loh, kita hidup ini akan lebih berharga jika mempunyai ilmu pengetahuan. Eki, percobain orang yang mau nandi ilmu, ratin pas, genteng pas. Kalau hanya beauty, genteng beneratin luar, itu subjektif. Apa jangan sengabes, ongguan. Tapi sepenting inner beauty. Kenapa? Cantik dari dalam. Kalau hanya beauty mun ratin luar makin banyak rasopen tegi. Bahkan sekarang ada jilbab high class, kelas tinggi, hijabi modern namanya, ala Marsanda. Kojo aleng-leng gitu. Panyetah leng-leng. Pai tajuk ke kanan set, pai beri bros raja. Alhamdulillah, sanpon mios nih ger makiler. Tidak apa-apa kan yang penting berbaju muslimah. Maka jangan pernah mengatakan kalau berbaju muslimah itu sudah kolot jadul zaman dulu salah makin lebih nyak rasukan hebat ampun tarat dina potran sambian ampun tikel kiri apa bibit aja ampun faktor genetika itu sudah tidak usah wot di urusan pernikahan. Yang penting punya inner beauty, cantik dari dalam, akhlak bagus nih. Gimana menjadi generasi yang qurrata a'yun? Siapa generasi yang qurrata a'yun? Sedap dipandang oleh semua mata. Pon, ayo salat gi. Salat malar muka terbisa mampu salat. Amin. Salat itu sebentar tapi berat loh. Sekejap, jak 5 menit nih. Mohon pah beda orang wong sore jua apa jam sampai 3,5 jam sampai jaga ingit dah guru. Salawat tak ingat ke rakaat oleh 4 boleh telur. Eta gurban mak momono subhanallah. Anjan imam aja tak ngerti apa bah mak merambi budi. Padahal salah. Itu teori leadership loh. Teori leadership, teori kepemimpinan. Imam salah, makmum negur. Imam harus mendengarkan teguran makmum. Ngerti? Keng monreng lake negure imam, tegur ngangkui kata-kata. Bos, sampean salah bos. Sampean punya kebijakan kayak gitu salah bos. Bentar. Keng monreng bini, negur imam tak oleh ngangkui colo. Aku pak prak. Kan sini kan? Jadi mbian mau negur lagi aja apek-pek. Jon sarar wah, dingak kira. Sebaleng je cepet re negur laki ngangkui sikap. Benih sikap deh, sikap. Sebiasan tedung orang ngadep deh, pas tak ngadep deh. Pongkore deh.
selake wah ngoca mak burun kana sebini wah ngoca ker-peker tibi jek pada tua tak tokat aja dia udin selake wah ngoca bener lanjut dia kok lesoh dibudin akhir apa dibudin bener tak ngerti jengkok rutamburuan bana oleh memanis ka orang keng cek sarasa sarang arwah dibudin selake pakonya iya kok seporan iya mah ayo